Well, esta parte que o Páscoa é bem trempang esse, pero mita wake for yung outro banda. Nota amiso, ta full mi team, nós tem 9 gente junto, trabajando, cooperando, com todos partners ng maneira e banco ng, pero também investors ng privado, com land Aruba, com minister. Anto junto nós ta logra hopi, eta toma hopi tempo para preparar, que men e proyecto aqui toma pelo menos 6 anos para preparar. Anto minotawake mani é temporada de regalo, pero mas tanto é tempo de cosecha. Tur esforço não com full team ahasi e tur partners não ahasi para assim não ter tempo, agora que tá tempo para cosecha. E mani mabisa semana passada nós anunciamos o projeto com orgulho de Casa de Brot na fim de caia, agora que tá de dos na caia e Casa Veneranda tá em pleno uitvoering acaba. Siguro, ora pa bili proseso di 6 anos, ding 6 anos, kiko ta tuma lugar, hopi conversação, negociação, kiko sa kita. Sim, esse aqui está processo que está bastante complicado, porque eigenlijk no mesmo momento nós estamos financiamento do projeto, nós temos que calcular quanto está saindo restauração assim aqui, nós temos quem por huur, porque nós não temos fundo para hinca placa dentro. E nós temos que ter acordo com o dono, no caso aqui, a Aruba Bank. Então, nossa purba de feito, hoop huurder não dentro, pero na final, eigenlijk está 12 maanden passar com a saída com tu coisa bem op een rijtje, financiamento, e huurder, e compra. Então, assim aqui nós temos 3 green lights, então nós por daarbij. Ja, we zijn heel trots en blij dat dit gebouw weer een nieuw leven krijgt in de binnenstad. Het staat natuurlijk al jaren leeg en dat is ook een beetje voor ons een doorn in het oog. We zijn heel blij dat Monumentenfonds een aantal gebouwen hier in de binnenstad aan het opknappen is. En ook dit grote project aandurft om op te starten. Dus, en ook de minister van Economische Zaken staat hier volledig achter. Dus we zijn trots dat dit een nieuw leven krijgt in de binnenstad.